GIHAYA ni kamwe mu tugari dutandatu tugize umurenge wa Gihundwe. Ni ikirwa kirirwa hagati mu kiyaga cya Kivu. Umurenge wa Gihundwe GIHAYA ibarizwamo numwe muri itatu igize umujyi wa Rusizi. Ikibazo cy'abimurwa badahawe ingurane ikwiye ihuye niyo babariwe ku gaciro k'umutungo wabo. Ikibazo cy'abimurwa batarabarigwe bagahabwa ingurane y'ubufinde idafite icyashingiweho ibarwa. Hakaba kandi n'ikibazo cy'abahatirwa guhabwa ingurane y'icumbi banenga ubuto cyangwa se kutuzuza ubuziranenge n'ibindi byiciro tarondoye, dore ko harimo n'abimurwa badahawe ingurane habe namba. Ni ikibazo gikomeye. Icukumbura ryakozwe na Pax TV rikaba ryagaragaje ko henshi biri mu gihugu, by'umwihariko muri buri ntara hakaba hari ibibazo bisa bitya nubwo bidakunze kuvugwa. Ahaciye agahigo hakaba ikimenya bose mu bibazo nk'ibi ni Kangondo na Kibiraro bamaze imyaka isaga 5 basiragira mu nkiko, ariko ikibazo cyabo kikaba kikira agaterera nzamba. Cyakora ubwo hiyongereho ikindi kibazo gisa neza nk'inobo nk'iki cyo muri Kangondo na Kibiraro, kikaba ari ikibazo cyasaba kwimuka badafite amerekezo n'ingurane bahabwa amafaranga, ikaba itagura ikibanza cyangwa icumbi, ikaba itanakodesha nibura inzu yo kubamo mu gihe kingana n'igice cy'umwaka. Abo tuvuga bagezweho kuri ikibazo noneho bari gutakamba basaba kudahuguzwa kwabo no kutangazwa cyangwa ngo babuyerezwe n'abatuye ku kirwa cya GIHAYA, ni mu murenge wa Gihundwe, akarere ka Rusizi, intara y'Uburengerazuba. GIHAYA ni akagari kabarizwa mu murenge wa Gihundwe, umwe muri itatu igize umujyi wa Rusizi. Ibyo kwitirirwa umujyi ngo byababujije amahirwe yo gufashwa nk'abatishoboye, nk'uko bimeze no ku nkombo basa n'abahuje imibereho. GIHAYA ikirwa bagituyeho hafi ya bose batunzwe n'uburobyi. Ikivu niyo sambu yabo. Duhingira hano mu Kivu, mu kiyaga hano, n'abacuruza bagacuruza hano mu kiyaga hano ku mazi. Gitangaje kandi kuri GIHAYA aho inzego z'ubuyobozi zirirengagiza ko zizi ko abaturage babo baba bagiye kwimurwa ku gahato. Ni igikorwa kirimo umushoramari, nk'uko muri Kangondo na Kibiraro hari umushoramari uvuga ko yahaguze ko bazimuka byanze bikunze. No muri GIHAYA babwiwe ko bakwemera amafaranga batayemera ku ngufu za leta bazimurwa. Ese byatangiye bite? Bihagaze bite? Byifashe bite? Imiryango hisaga 200 ituye ku kirwa cya GIHAYA ho mu karere ka Rusizi, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, ntiyemeranwa n'umushoramari ku gaciro karimo guhabwa imitungo yabo. Abo baratunga gatoki uyu mushoramari kubateshereza agaciro imitungo, abaha ingurane idashobora kubatuza handi mu Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokere Mutijima yarabasuye adutegurira inkuru. Ku buso bungana na hegitari 68, GIHAYA iri mu birwa bitoya bituwe bibarizwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Aha hatuye abasaga hagati 1400 bibumbiye mu miryango 215. Abo batunzwa hanini n'ibikorwa by'uburobyi, ubuhinzi bukorerwa ku butaka buto busaguka kuho batuye, ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe, kuko hari n'abari mu myaka isaga 60 y'amavuko bahavukiye bakahakurira kugezana n'ubu bakihatuye. Ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited giheruka kubenguka ubu butaka bwabo muri gahunda yo kubaka hoteli igezweho, ndetse cyatangiye kubarura no kwishyura imitungo y'aba baturage ngo bahave bajye gushaka ahandi batura. Nyamara bo ntibanyuzwe n'uko ibyo birimo gukorwa. Mfite abana 5 n'umudamu, ubwo rero mbona amafaranga 700,000 bitamvana iwanjye wenda ngo bijye kuntuza ahandi. Umushoramari araza akaguha 1,5 cyangwa 1,000,000. Wagera hakurya wa muturage yabura amafaranga yishyura isambu cyangwa se yishyura inzu, ubuzima bukasaba ko agaruka hano ku GIHAYA. Aratubwira ko ahangaha ubyanjye ntubyanjye uzahava, kandi ngo uzahava ku ngufu za leta. Mutubwire ukuntu umuntu uzava impande n'impande akaza kuguterura mu byawe akakujyana akajya kwangaza ku musozi. Abo bavuga ko batanze ishoramari ku butaka bwabo, ariko kandi bene ryo bakwiye guha agaciro ubutaka bwabo bakabishyura mu buryo buboneye, bitaba ibyo bakabubakira ahandi. Ngewe icyo nabona wenda leta yatugirira neza nuko yaza ikatubwira nti turifuza ko mwakwimuka kwihikirwa tukajya kubatuza aho babona badutuza, batiriwe banatugurira byadufasha cyane, kuko amafaranga baduha ntacyo yatumarira. Ahubwo ngewe icyo nakunda nuko wenda nawe amafaranga ye yayareka, ariko akajya kunyubakira indi nzu. Mbega nani ibyo namubwiye. Ntabwo twanze ko batwimura, ahubwo bongere amafaranga kugira ngo natwe tubone ahantu tuyajyana. Icyakora ku ruhande rwa Kigali View Hotel and Apartments Limited, ibivugwa n'aba baturage byo kubahenda no gushaka kubimura ku ngufu barabihakana.
Metere Habimana Alphonse ushinzwe ibijyanye no kugura ubu butaka avuga ko abadashaka kugurisha bafite uburenganzira bwo kuguma mu butaka bwabo. Ni ukuvuga ngo twebwe icyo dusigarana n'ubutaka, ibikorwa bye nyir'ubwite abikuraho akabitwara, yaba ibiti yaba inzu arayitwara. Icyo nakubwiye rero cyo kuvuga ngo 700 umuntu yayerekerana he, biraterwa naho uva naho ushaka kwerekera. Aho ushaka kwerekera niho azagutegeka azakubwira ngo aya mafaranga ntacyo nakuramo, ariko mu by'ukuri nubona ntawe wayerekerana, ni uburenganzira bwawe bwuzuye ku mutungo wawe uhabwa n'itegeko nshinga kuwugumamo uko ubishaka. Nubwo biruko ariko uyu munyamategeko yemereye Ijwi rya Amerika ko umushinga w'ikigo cy'ishoramari ahagarariye ugomba gukorerwa ku butaka bwose bugize iki kirwa. Hakibazwa habo batazashobora kumvikana n'icyo kigo ku bijyanye n'ingurane bazerekezwa. Kugeza ubu kandi haracyagaragara igisa n'urujijo ku by'uyu mushinga, kuko inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ibyo kwimura abo baturage ntacyo zibiziho. Uyu ni Bwana Ndagijimana Louis Munyemanzi, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Mbere na mbere nagira ngo ko uko kwimurwa ntabwo tuzi n'abari gukora baribo, ariko nk'uko wabibonye ikirwa cya Gihaya, ikirwa kiri mu mazi, ni ikirwa duteganya ko cyakorerwaho ibikorwa bya tourisme bitandukanye, ariko nanone abaturage baho akaba ari babyungukiramo mbere na mbere. Abari kwimura ntabwo ubuyobozi bw'akarere tubazi, ntabwo tuzi wabahabwa uburenganzira, ni ibintu bari gukora ku giti cyabo cy'ubwumvikane. Ngira ngo ni ikibazo cyo gukurikirana nk'ubuyobozi bw'akarere tukamenya n'ivano yacyo, ariko ntabwo twizera neza ko umuturage yacu ahembwa tureba biturutse ku mushoramari uwo ari we wese. Bene umushinga ariko bo ibitangazwa n'ubutegetsi bw'akarere ko butazi birimo gukorwa barabifata nko kwigiza nkana. Metere Habimana Alphonse ati ibyo kwaba ari kwigiza nkana, kuko wavuga se ko utazi projet ko ihari gute. Icya mbere ari wowe wagurishije ubutaka bw'ibanze, icya kabiri bakorera mu ifasi yawe uhafite inzego z'ibanze arizo ziduhuza n'abaturage, wavuga ko bitazwi gute. Cyakora icyo nkeka ko yenda nuko yenda haba hariho abayobozi baje ari bashya bataramurikirwa uwo mushinga ngo babimenye neza, ariko igikorwa ku rwego rw'akarere nka institution kirazwi. Mu gihe ubutegetsi bw'akarere n'umushoramari bitana ba mwana ku igurishwa ry'ikirwa cya Gihaya, abakihatuye muri iki gihe bo baratabaza inzego nkuru z'igihugu ngo zibarengere. Mu bijyanye n'inzego z'imitegekere, Gihaya ni akagari kabarizwa mu murenge wa Gihundwe mu mujyi w'akarere ka Rusizi. Ku bw'abahatuye ntibyumvikana uburyo ubutaka bwo mu gice cy'umujyi bugenerwa amafaranga make nk'ayo barimo guhabwa. Ibibazo nk'ibi bishingiye ku iyimurwa ry'abaturage ku bw'ibikorwa by'ishoramari ariko bitavugwaho rumwe si umwihariko wa Rusizi. Icyamenyekanye cyane ni cy'abaturage ba Kangondo na Kibiraro muri Nyarutarama ya Kigali na n'ubu bagisiragira mu nkiko kubwo kutumvikana n'ubutegetsi ku ngurane z'imitungo yabo. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle basanga twebwe twasigaye inyuma nk'uko nguko. Mu minsi yashize umushoramari yagize atya ahatera imboni maze araza yimura abaturage bari mu miryango 26 kugira ngo yubake hotel. Imyaka igiye kuba 5 aho yabimuye hibereye ibyatsi by'ubusitani gusa yahateye. Ubu nta wahahinga n'akazi bari biteze kuzabona mu bikorwa by'iyo hotel baragahebye.